Mike Kelly. Nababu the meme. E kota ni wiki muni on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning, Babu. Yanda binaka Mike, yanda binaka Lubena, Anda binaka tamana. yanda binaka tamata kede zabaro chigo general public listening. But anyway, my geni koesa lakamai. Yeah. Matane ka koesa reida. Willy katale Lubena. Kau san, romotan kau san rere. Gosa chigo na mona liba nang unang go. Sa chico na internet, Ronaldinho to marry two women at the same time after living harversly. No, not harversly, harmoniously. Oh, harmoniously with pair December na. Kau sakila Ronaldinho? Kau sakila? Tamatandong kita so kanare nunggut favorite team Brazil ko sa kita chiko. Ko so nangonang kita na team ni ba na basolnya. Kita tim limba bisa soalnya. Okay, Rada, your friend Ronaldinho, o kaya mana December last year, ko sa chico bata Ronaldinho in one house. Duana Valley, sa chico loma Ronaldinho, bata Ronaldinho. Makili, takapata ba na matagali ka bang gore? Kau baru bakal mau. Salah kumingo. Kortao sa Talanoa na Ronaldinho batake na Ronaldinho. Ronaldinho sa domo na chukundo virao and the second one. Sa singirao ang beauty ruwa. Sa domo na ruwa Ronaldinho. Sa tuko na chiko sa bola chike Ronaldinho. Ronaldo babu sangay dambe na lewa ruwa. Inside the house batake na Ronaldinho. Kortongay mbose. Sa tuko na Ronaldinho, do you love me? To the first one. The first one said, I love you so much, Ronaldinho. To the second one, do you love me? Yes, of course. 101% I love you so much, Ronaldinho. Sangay tuko na Ronaldinho, sana pango. Kaya sana baka mautaki kemrao. I can live one. Santonu bikemrao. Sagarao sa bosa. Santonu. Dengo batu. One house, Ronaldinho batake Ronaldinho. Sa bagamau na bulang o kusita sa nataka na bagamau. Kandi nango. Bap. Dua nata wachina. Amen. Dua nata tangane Rona wachina. Ronaldinho na tangane bata Ronaldinho. Bap sa baru ba Aro tiko na balikuro. Sa kandi na sarango. Kento to ibici sa takaba Ronaldinho. Dua sa chico ibale, dua sa buni chico itu. But for this one, Ronaldinho, both the girl inside the house. Acha Michael, sabi tarong abasam sa bango. Ni sa ruwa na wasina. Kwena kilala dabo bat kede. Bidan chico na how many bed he gonna have in the one bedroom nga? Only one. Yeah, only one bedroom, only one bed. Ruwa corona lewa. Ruwa. Tama tiwike. Tama Ronaldinho, tama dungo na tamata sabi tugo na chigundo tamando gito soka. Do na tamata wana na bu nangono ko gito ko na team ni Brazil, Barcelona. World champion tunga kwa. Wana ngona. What will be your message to Ronaldinho? Nungo message be Ronaldinho sa marrying two women. Iko kodo. Sa singi via wasia sa kodo. Sa kodo seranga. Not a team player, boy. You're not a team player. Makenda tong gito we share the ball via pasike. Sabi take it all in all. Iko may keep all the time. Atsa ko bat na yan na choice na tamata labo tamata tara million nga na labo sa chumatan. So sa tukuna kaya ko sa raw marry two women unless they both happy ayo kakit sa pinakata the first one you give and the second one you give Time sa balilay sa wala may pakalilay. Dona wachina na no Priscilla. Dona wachina ko sa na tamba corona. This is one. And another one sa chico ike. Ko nga ni bawaj ta kinito Priscilla may sukuna pa. Rada kurto sa. Rada ko na loma na room na bedroom. Sa chico ruo na si they happy. Dito sa ka ba chico na BSP sign re? BSP for life. Sa love tiko. Rada ko na Priscilla. Beka sa suit chico sa parola ko town. Besa kita ka chico na selfie. Kodo Ronaldinho. Wala naman
Fiji. Acha ko ba't na iwawan yun yung pinagabi Ronaldinho yan mo Ano na choice, eh? dingin-dingin na muni. Na, right lang gini. Ano na right ko, eh? Acha ko ba't na yan modern ni Karua. Acha Michael ni kuwa no na singa pinaka ko sa right at ko na sunlight sa la ko chik masal ni dila na buwa na singa. Ana right bad gini. Sa dila chiko na pula na matakalaylay na. Hey, singa re. Kono na kuli. Kono na kuli. Na time ko buhi. Na time sa singa babu kento satu ko na sa dila na singa. Nimbongin na pano sa dila na pula pati kaya na kalo-kalo. Kung ko sabi bisa utak ka bagalalay. Ada pa na serya. Ni dila na bula. Daru yambelo. Ada pa na kirambang daru yambelo. When you walk under the stars. Oh, yan na kami lang at Ronaldinho. At sa ko ba't Michael? Iya. Kung sa rin ko nang unang ko na Facebook. Iya. Ata pa na Facebook baba. Nunggusan so nang na pingin do ontakan do na mono liba ibal do bita. Ha. So nakando reta chuko bola chuko do naka na kabongo matay ka sabi tu na mena Mark Zucchini na mata Not Mark Zucchini, Mark Zuckerberg. Magzuki nang tawag sa umpul Macau. Mark Zuckerberg ko na Facebook. Yeah. Ko na Facebook kani it's for na kani friendship wala nga. Social media. Social It's a social media, social network. social science. Kaya pagka ko sa Bangara chikon doon na mo friend, long lost friend. Iko ron ni ready ko na Facebook. Kaya ko join ta ka na tamatake sa barong chiko nang unang ko. Kaya ko join ta ka na Facebook. Iko add friend. Yeah. Kaya ko friend. Yeah. Na? Kung sinto na kabol ito kaya na add enemy. Si add ta ka na mo karu. Si add ta ka na mo matabu. Tapos ko na mo... Namula sa itumba. So na boys sa chiko na Facebook this time. Korto time rin doon na lewa sa post na doon na itamba. Rin na doon na gona lewa. Korto sa time sa tobole mandana. Uro lebu. React mata. Uro lebu. Gaya rin mandana na reaction na girls. Doon na kasari na chiko na Facebook nang ko na chat. Chat Fiji. Chat Fiji. Chat Fiji. So nakabola chiko kya pa pero Michael ya willy ka anywhere in the internet. So na matanggali taro nga chiko ira na elewa bat ka na tangane. Adaba na kango, adaba na do na maramani, adaba do mila kinabango. Are lo kachin do na kaso na mila. Sili. Right one gini. So na Adaba do kalay kina na yaya bango. Right one gini. doon ko nalewa time sa chat chiko ba tikin to na boy na sa tuko na naggonelewa na ko sabi rin man na kay may tamba man da may senta ka man da biya gay na boy sa kila chiko ko sabi gase balilay Right ba na? ko sangay pa ko ta ng ngonelewa doon na kay na tamba when he was 22 years old Matanggal ka sa dayata chiko may sa ganyan. bangko ng ngonelewa sa rin na tamba wow Uro Uro lebu nga bigo iko sa body ba iko sa pagkivida oh sangay 23 sinikilay 52. Okay, tarbido ko lamang ta. Satu ko na nangonelew ha. You see ko na lubya na very smart in this kind of thing. Satu ko na nangonelew ko sabi video call. Gay dapat satu ko na boy lubya na. Saya ko si songko tiko takatungo na songko to lotu tiko. Ko malu tare mai. Gay video call malu kito sa lotu jiko. Saya ngasi ni belo re to. Lora igor ya. Resa na lawa kita. Iya satu ko na nagel. Okay. Kenda rin sota ni kuwa. Ibi MHCC okay set. Puni sote keri, ndori sote na hotel. Na time ko sa lagani sa kila na boy the girl gonna reda na real thing na. Ibi kun durchiki no, durchiki sindo time na girl lago ke sanga gana boy na. Chachi ke durchiki ko sa nango time na girl sa lago sindo ko sa singireda. Lebo na tomata sa bangang ta na Facebook sabi garage ko na girlfriend. Garo na may kalibe ira nang ngone sa bang taga ko na Facebook nang ngono go. They can be target of the victims of the political situation arising in the social media. Malu sanggir to. Reda na kaya nakaukawan ni Facebook kaya may Papua New Guinea. The government of the Papua New Guinea said no Facebook to the people of Papua New Guinea for 1 month. Balik mai. Korto sasara na yalo ta kede na kasasara ba na social media. Nakaman. Nai sangay korto na lewa ni Banua. Lewa ni Banua. Lewa ni Banua may Papua New Guinea. Korto sasara ba jugo every day sasara nga na pono.
Sige, pono liur to ni tabang ko pono na takakuka. Red one gini. Sa reda chiko na matin ito Papua New Guinea, it's affecting the country, it's affecting the government. Satu kuna na government of Papua New Guinea sana song manta na Facebook for 1 month. Sa lebu saranga na saraya loda ay Papua New Guinea. Ya na ministay na papinikin ni bali kila na paggaman daw si kaya. Meron to na ministay kaya na cabinet ibe. Pero to se mokuli jigo. Where are they? They are catching dogs. Sa chiko na prime minister, pati kina speaker korto sa chiko na parliament. Hey, where are all the ministers? Where are all the ministers? Where's the cabinet? They are still catching dogs. Korto se mo kukuliji. Hey, le hata ko ba de PNG ko arot ta mekem do ben na num do Facebook do ko ni bangon. Ngoni ni taka do taka right man gini ko ni lawag kita kana matin itu. Because the people are paying the ko na num do Sa tarong kani saraban ka matanggali kawang go. Sa tarong na speaker may Papua New Guinea, sa tarong na prime minister Papua New Guinea. Where are all the cabinet ministers? Where sa wawa ko na opposition. Where orto they still mokuli. Catching dogs in the neighborhood. Thank you very much, Babu. Thank you very much for your time. Tomorrow again we'll meet. Koyo lagu may Michaeli, koyo lagu may mataglay ko bosa chiko ba kiribasire. Balata na team ni matagali bosa ba tamang ko kiribasire. Nay, that's the yasa sa bakara language. Oh, da serekali. Oh, ano mo ko bosa ba kiribasi ko. Ang kona ko sa wili ko chiko na poem. Ang kona bosa ni yasa sa bakara. Oh, When you go to the Nanronga, Nandi, Tafu, Amba, Ragi area, they speak like that. oh, acha. Yan. Arna. Thank you very much, Babu. Alright, Mata katali.